education da yan maru ibase koi gi part amo ina koi tangai fadana haiba tare sex education gi matang da masi khanga da bani haiba gi tangai fadana mu lakre hoje makha ta jara ko da mu yamna nupi ga mari leina badu sai haiba menstrual hygiene laitra badi nupi singda kari kari toruk pa yai amade karamba leina sing narak pa yai kari kari section tharong lokhat kadage kari to kadage masi matang da karta miros अखोइना menstruation हाइबे तारगदी थागी खुंगाब लाकपा हाइबको अदो मसी अखोइना मणिपुर दा खता नते पृथ्वी पुमदा हाइ तारे मसी टेबू स्टिग्मास मयाम अमा लेग्रे मसीदा लान इन्फॉर्मेशन मयाम जे थाइने दगी दुम पिरकपा अखोइदसु अहन सिंगना अखोइगी अदुमाइना तौबा फै फत्ते गाइना गा हाइबा मयाम अमा ले बट अखोइना आइना सिगी फील सिदा हाइ तारे सिगी अवेयरनेस से 2019 दगी पीबा हौजरकपने मेंस्ट्रुएशन गी मतंग दसे अदुगा ममांग चाहिदा आइगी लारिक से कनो लॉन्च तौजगिबने अदु मतंग दा आइना सर्वे लौबा मतम सिदा अखोइना खोगी सिगी मतंग दा खंगदबा हाइ तारे आइदी सी याउद तारगदी ममा अमा ओइबा हाइबसे यारोइदोइनेबा अदुना अखोइना सिगी यामना नेचुरल ओइबा बायोलॉजिकल प्रोसेस अमा जे हाइ तारे मसी आई अदु लाक्त्रिङाइदा हाना कैदौरइनो से हाना हाइजरमगेबा इहान हानबदा अखोइना अखोइगी पीरियड लाकपा नत्रगा मेंस लाकपा ना हाइनरिसे मतम अमददी हाइ तारे यामना 80s 90s मतम ददी वाहै सिबोक्ता पनबा हाइ तारे पनबा यानरम देबको बट 2000 चंगकपदगी दे हाइ तारे अखोइना नेशनल हेल्थ मिशन नगा प्रोग्राम मयाम स्कीम मयाम लाकपदगी मसी अखोइगी अवेयरनेस प्रोग्राम अमा और स्कीम सैनिटरी पेड येनथोपगी प्रोग्राम अमा अखोइगी फ्रीदा दगी होंगना फंगनबगा याम लाइबा सो आइना खंगजलकपा नॉलेज की मतुंगिना आइना सर्वे लौबगी मतुंगिना हाइ तारे मसी मेंस्ट्रुअल हाइजीन से अखोइना यामना खंगदबसिगी मरमदा हाइबदी एग्जांपल ओइना हाइबा मतमदा अखोइगी हकचांगदा थागी खोंकाब लाइबसे हार्मोन न ngaktaनेबा मसी करम करम हार्मोन नो हाइबा मतमदा अखोइना अखोइगी ब्रेन दा हाइपोथैलेमस ना रीजन अमा याउरी मसीगी रीजन सिदा हाइ तारे मसीगी रीजन सिना हार्मोन अमा पुथोइबा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन न अखोइगी GnRH ना अमा पुथोइबा अदुना मासिना हाइ तारे पिट्यूटरी ग्लैंड सिदा हाइ तारे ब्रेन दा याउबा रीजन अमने मासो दुदा अखोइना पिट्यूटरी ग्लैंड सिदा माना स्टिमुलेट तौरगा LH हाइबा कौबा हार्मोन अमगा FSH कौबा हार्मोन अमगा पुथोलेबा मसी हार्मोन मयाम अमदी नुपीगी ओवेरी न पुथोइबा हार्मोन मयाम सिना हाइ तारे तौहलकपनेबा मेंस्ट्रुएशन से हाइ तारे अदुदा खंगदबा मयाम अमा हाइबदी वारी से मयाम दगी थाइने दगी तानरा कांदा लान इन्फॉर्मेशन जे सुम चटखिबदगी ने बसी हाइजीन गी वाफम गसे यामना तोंगान बम दे लैग्रिसे अदुदा अखोइना तसेंगनमकिदी अखोइगी अंगांग खाउसिदा हाइ तारे ख्वाइदगी मनुंग थंगबा लेयर से एंडोमेट्रियम कवे मसीगी लेयर से काइथरकपा करीगी काइथरइनो हाइबा मतमदा नुपीदा यावबा प्रोजेस्टेरोन कौबा हार्मोन से खंगनेम नेमधरकपदगी मसी वजाइना द ब्लड फ्लो आउट तौरकपदुनेबा मेंस्ट्रुएशन हाइसे अदो मेंस्ट्रुएशन हाइसे मसीनेबा अदुदा मसीदा फेस मयाम अमा लेग्रे अदुदा अदुबु कैदौगे हाइबा मतमदा सीजे अखोइना हाइजीन लेइता तारगदी याम मेन ओइबा हौजिक अखोइगी UTI अखोइगी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन लाइबा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लाइबा सर्वाइकल कैंसर काइना हाइसे हाइबदी एग्जांपल ओइना हाइबा मतमदा अखोइना अखोइ मणिपुर दा हाने येंगसे अखोइगी स्कूल सिंगदा स्कूल सिंग से अखोइना हौजिक अखोइगी कनोदा अखोइगी डेम कॉलेज तगदी आई सैनिटरी वेंडिंग मशीन थंबा हाइबदी लैबा खंगजे बट अखोइना मसी अखोइना कै हाइतारे मणिपुर ददी कैसु लैतबा पोट अमा ओइना उइबा हाइदी मेंस्ट्रुएशन हाइजीन से हाइतारे कैसु नत्ते अना हाइबा खनबा अमा लैबा बट आइगी मोतदी अंगांग नुपी अमा हाइबसे ममा ओइबा मतमदा मेंस्ट्रुएशन तौदबा यादे माय लाइफ सिदा हयेंग ममा ओइद्रसो अखोइदा मु ब्लेम तौबिरकनी अदुदुना कैदौगे हाइबा मतमदा ओइनबगीदमक्ता मसी अखोइ हाइजीन तहोबसे प्रिकॉशन जे याम मथौ ताएबा अदुना अखोइना स्कूल सिंग सिदसु हाइ तारे वेदर इट इज अ प्राइवेट स्कूल ओइगेरा गवर्नमेंट स्कूल दबुदी स्कीम गुमा मयाम अमा लेरे बट प्राइवेट स्कूल दा अखोइना अखोइगी सैनिटेशन हाइ तारे को इसिंग मरांग काइना फंगदबा अदगी याम मोटपा हाइजीन लेतबा सुगुमा मयाम सिना नुपी दा हाइ तारे इन्फेक्शन थोनबा इन्फेक्शन से अराइब इन्फेक्शन नते याम कुइना सांगना तौ तारगदी अखोइना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन दगी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन लाकदोइनेबा अदुना अदुगुमा मयाम सि लै अदुना आइना स्कूल सिंग सिदसु हाइजीन से नुपीगी होय अखोइगी वॉशरूम बुदी तोआना लेरंगनी दुबु
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ menstruation management room kaina counseling room kaina ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯊꯥꯐꯝ kaina ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ menstruation management room kaina ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯗꯁꯦ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯅ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯡꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯄꯨꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯋꯥꯁꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯝꯃꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯁꯣ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯐ꯭ꯂꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 30 ml ꯃꯨꯛꯅꯦꯕ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯗꯁꯀꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯅꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯍꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯀꯣꯇꯟꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕꯩ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯇꯦꯝꯄꯣꯟꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ menstrual cup ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ menstrual cup ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯦꯝꯄꯣꯟꯁ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯕꯠ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯗꯀꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯕꯠ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯗꯁꯦ every 6 hour ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯄꯦꯗꯁꯦ ꯊꯥꯔꯒ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯗꯁꯦ ꯊꯥꯔ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦꯕ ꯂꯪꯊꯣꯛꯐꯝ ꯗꯤꯁꯀꯥꯔꯠ ꯇꯧꯐꯝ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯝ ꯍꯜꯂꯛꯄꯐꯥꯎꯗ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯗꯁꯦ ꯊꯥꯖꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯖꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯛꯁꯤꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯛ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯔꯚꯥꯏꯀꯜ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯅꯥꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯁꯔꯚꯥꯏꯀꯜ ꯀꯦꯟꯁꯔꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯦꯟ ꯔꯤꯖꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯐꯔꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯔꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯣꯡ ꯔꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯐꯔꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯀꯖꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯦꯟꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯔꯚꯥꯏꯀꯜ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯦꯟꯆꯨꯔꯦꯇꯤꯡ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ So relief camp da laibase aisu sanitary akhoi loop ka hai tare nupi loop ka akhoi uripo ki loop ka tauraga akhoi se kai do ya kan sanitary pe se yen ba chatpa matam sa moi gi problem se akhoi na kai hai ga ba matam da sanitation phajana laitaba aduga nupi mayam se akhoi gi ma se akhoi gi kai hai tare hakazaba saba mapan thokpa da yam saba suguma complaint mayam se mayam am la eba haidi mayam na di dum sanitary pe se donate to biramba adu sugumba se kai do ya ba kan da hamba horakpa me tang mari gumba irang thorpagi matam adwaida akhoi je chacharuiba adu daidu da moi gi complaint se akhoi na akhoi gi adumaina saba hakazaba tawbadagi haibam leitaba haitare hairo su kana da haidoino kana na tabidoino haibagi adumaina leiba aduna sugumba problem mayam se mayam su haidi relief camp ta leibiriba mayam su haitare soidana yengbiragadi haidi yamna khoi sanitary page se toina shinbiba 5 to 6 hours ki manung da sinbiba aduga koina sapon gumba sizina dabida clean water na samthopi ba ko adugumba mayam se aduga khud se yam toina hambi ba aduga discard tawba matam da phajana cherang da yomaga discard tawba maram di adudagi amuk akhoi gi haing ke kasna amuk kano tawrakanda laina sandorakpa yae ba ko aduna sigumba laina mayam se nupi da lei aduna si yam main oina khangbi ga dabane na ai mayam da haijaningi Thank you, Tagachari. Aduga mathang da koi sanitation aduga masiga menstrual hygiene ga kari masi mari leina bage sai to sai ju sitha bale roga sumati am tanga thamisi. Akoina menstrual hygiene ga sanitation ga se mari we hadi example oina latrine se mo taraga di akoina kai do ba matam da akoina toilet tawba changba matam da masi akoina microscope ti puraga chatpa natabani na haitare aduna kari yaurino haibase akoi gi huji khutta kai doga microscope ta yengba matam da mahik mayam yaurongani ba so akoi nupi amana kai doga ba matam da toilet to bachangba matam da akoina toilet to da lairiba bacteria mayam or any kind of microorganism do khoina uba nate ba aduna adu yam motlaga leirabani na kai do ba khoi nupi gi hakchang da haitare changgiba matam da aduna yamna khoi gi hanjin na tawba taragadi aina ngasai haijagi bodo mamang da akoina leina mayam ama lakpa yai habase si sine ma main oina sanitation se maru ori se aduna latrine toina sengbi ba school gi gumba gi su adagi any workplace to oigera haitare nupi gi matik chana thambi basine main oina kaino haiba kanda nupi si gi
haidi hayeng angang pokpa ngamdre angang pokpa yadre hai taragadi society ne nupi ne ma blame tawise but kaido haba matamda angang pokpa yaba yadaba or any kind of reason se huzik main oina huziki menstruation hygiene dai hore ne ba aduna angang je pi ngai dagi parents no oigera oza no oigera or akhang ahai sing sina takpi gadabane ba nang sanitary pads haidi ikai bedagi akhoi India da or Manipur da school ka driba nupi sing se school ka da base kaino ha kan da 50% of the reason 96% of the khoi gi angang satra sing se hai tare satri sing se khoi gi period lak pai school ka deba maram di pet to sinbam laitaba then sanitation marang kaina laitaba privacy laitaba adugi matang da dagi sanitary pet matik chana school da provide tawdaba adugum gi problem mayam sina hai tare kaino taweba angang sing sida hai tare mo school ka daba hai di academic skip tawba school skip tawba se si main reason ne hai ningi Tagachari break masa matang aroi boina logjage masigi mathangda thorom siloi senena bagi haiba tare aduga tonga tonga manupi sing de kana raba thorom haiba tare ngasigi thorom masigi makha taba mulaksage break aten ma matang logjage nungai